Reba iki kibanza kiri ku isoko kuri miliyoni 40, kirimo hano muri ano mazu, ndetse ukaza ukareba kino kibanza kiri hano, kino ubona ndi kuyone igihe gikorutiriye, nacyo kirashaka amafaranga miliyoni 40, kiri hagati y'imihanda ibiri. Umuhanda umwe n'uwo, undi nguyu umanuka, n'undi utambika uri munsi. Iki kibanza kiri hano gishaka amafaranga makeya cyane, miliyoni 40, kandi gifite ubuso bugari, gifite ubuso 392. Iki kibanza kirashaka miliyoni 40, giri hano ku Ntunga. Waba uramutse ugishaka wahamagara kuri nimero ziri kuri screen yawe, nawe iki kibanza kikaba cyaba icyawe. Iki kibanza ni cyiza, ndakikuragije. Mpamagara nk'iki kino kibanza, mpamagara ugitwara, ariko ko ni ikibanza cyiza giteretse ahantu heza. Ni ikibanza kiryoshye papa, ni ikibanza, reba view kirimo, reba amazu bari kuhazamura, reba ruguru yacyo amazu agiye ahari, reba ukuntu bari kubaka uyu mudugudu. Ese iki kibanza cyagucika? Reba nawe waza ukigura hano hantu, ikibanza cyiza nk'iki ngiki. Hano ni ahantu heza harambitse, kandi hari inyuma ya Master Steel. Waza ukagura kino kibanza gifite ubuso 392. You are welcome.